dahat sinam pura pisang inggih majeng ring pare pamiarsa sareng sami saking titiang puniki banget bisa nunas geng erne sinampura Bapa lagu Tuana luwe santukang mine kadipupuh utawi lagune puniki tune liwat pisan nenten je kebaos utama niste cenakipun belampang luwer anak punya yan tekui narga moyang titiang inganan keguritane puniki tawi iket-iketane waluye pekarden sang punyah iwaktinipun wantahipun uneng nyari bantos meresidayang rauh ketanggu sane kewastane nyarik wantahamunike meresidayang antuk titiang saking pangkang milu ngawi sangkaning wetu manah titiange congah pangka sareng persideng iket kekawian tuna sastra muda punggung nenten jewenten dasar sastra malihipun blog bengkung sapunike dasar titiange ngayuwati saking purun kagayonan mawit sangkaning jatilas carye manah titiange ia diastun ngantos dados ice-icayang inggih titiang nenten jepacang lek Brahma sastra dan pahinde duh Dewa Ratu punapi malih nyen parama sastrane punike doh pisan nenten nganutin nunuk salah antun
pakueh pisan saniwang katah kerki sanes lip karunane Papa jalan yen muing karunan sastrene puniki ngayewakti wantah papolosan nenten je medaging jejangitan ora was kebiaya sane mangkin satuone jaga margayang titiang inggih mumuing kewentenan sawaya mareniri kering jagat Mesir sampun nerke kaluke kabaya ring jagat Mamira sabeten langit sampun sami sane bantos wenten soring akase saluhuring sangyang Paratiwi sampun nerke mireng utawi miragi iya senggu baliangan pada Mine kadi para watek senggu mingkalih para watek dedukune punika makesami wiyang bieu pare kancan lanang kimod sami yos malih sekancan para lanang-lanangi ngenasi kine nenten wenten sane purun jeg mekilesan makesaminipun miwa idong dane sami cendek ne ide danene sareng sami nenten pisan sane wenten pajang ngerimikang jaga lunge mesewo mare muana bani rawu maka saminipun puput jeg nengil nenten purun persida pacang nangah ke jagat Mesir ina ada aksara kepaosan tuk sang mengawi keguritane puniki
menawi teu nenten jawenten aksara iriki iya kancan wiku pada napi awinana sapunika ariantuk sekancaning ide sang maraga suling deh taler nenten jepurun ide pacang rauh pada ibu bekayunan idene sami buling sangen biya pare di kalone kehilangan santukan awi gawi giri kesane sampun sah kekaryanin sang sapo sire purun iya nering padene ada ke kasor cina jaga kasedaya ya neng manang mangasorang sakemon yen saget sadia suwecan ide sang yang widiwase nyidayang paradene menang kangen Rabi ngada jinah pisan pacang keanggen Arabian tuk ide dewagung istri tur ngararis kebise kayang ngejak jagat sami padang sumang sayang ya diastuna sapunika pikolehne taler nenten jewenten sane purun puput jeg sumang saya kayune yo aden manahipun wadah panjat menandingin sekancaning sane kasengguh wang sesudara punika nenten purun pacang nangah metanding telah sabatenin langit ya tekocap puput sampun telas sane bantos wenten iri kiring soring akasene wijaksana Narapurun ngajeng sane sampun kebawas paradnyan utawi wicaksana taler nenten purun pacang rauh kacap sakit purun
inggih nemangkin carita yang titiang wenten puniki nglelatu wasiki iate kocap megenah iri kering jagat pura barate dane tamatang mirang mangke jadmone punike meparab iwayan tam-tam tur sampun tinglas pisan dane miragi inganan katerene ya. Kuban indu desa pura baratene punike inucap ring wewengkon jagat indune ya. Bagus rire wijaksana yen mungguy ngarupa ya wakti becik pisan malih ipun paradnyan uning ring seluwiring karya lakasanone suka lilo uning ayang titiang solah dan niwayan tam-tam punike setate ngaledanging kayun setate ngawanan anak demen dari kalaan dan ini melaksana legawang suka sejati Haryantuk dane punike sampun maresi dayang maghang indik kelegani depe awanan punike sani kesenguh kewastanin suke sejati iya wiku sami kaparana yen muwing tatu diatmi kene ia diastun gegelaran ide sang maraga pandite sampun makesamir ke jelajah dane pedang lemah manguline semalihipun mekadi dane tam-tam punike nenten kantun kekanan ale ayu puput gening nirmale jabo jero dane nora sama maring bumi nenten wenten sesaih danene irik iring jagat make sami ya makentang
jati lajer pageh kayun dan ini nenten presiden anobah mersidayang dan nguci wayang sadripune Noro obang malaksana sepanjang iusan danene punike nenten pisana nobah antuk dane melaksana minahin oratone jati meneng utawi asiki pepinah danene minah-minahin nurtene sane kewastane nurte sejati punike sampun puput ya tekocap sampun makesami puput antuk dane ngawiwe kaya dane tamatang nimbang mana nenten wenten kirangan tuk dane wayan tam-tam nemu kang muwing pepincer idap danine sampun nemu gelang ne mangkin hidope monong sang sarong yening manut pepinah dane wayan tam-tam sapuniki sekancaning ane maurip dini di jagate tuyu mekejang negan sangsara sakit hati kejatine mangke besok mati larapan yani sekancan saruh mauripit wahada dua dibuko janine hidup kone adane nanging bin pidan sing jebung dar bakal mati manyakeun keranyang padang dikalan hidup buku jani dong dewa ratu perah tuyuhne ngayain kitene tuyuh pesan kejatine pedang lemah ya papone ulian bes gedene perintah yene ane dadua rajah miwah tamahe peteng lemah sing yen tadi telatin apang tetep kepuponin
dan wangane tualan tas mati ya diastun pepek ben nyeropenin dikalane hidup uko jani nanging pemeragat sing jebung tar bakal mati iya sane kita pacang ketepung iya tuah jalanin doan bakal pupunin deweke ya diapin ane lenan ane bantas hidup di jagati pemeragat mati entum kejang padane nimbang mana inggih asa punika ugi puput antuk dane mincerahan pepineh ne dua muli ma balik tur maning lantur pemargan dan newayan tam-tam kacang presida budal dur kacundo sesampun dane ni rauh iri kering jumah nih sedang becih kepisan matemu dane matemu wah meme bapan nyane kadir raman dan ini mah kekali bapane memene nuju rek wenten ring umah nih macaburnya pengimangan